mina tunia pakai thu adia thoki na thu kain seiding angai dinga anaki koizo sa urenau anai agamla nabon chawin athoki pakai jisu minin salam kain bole pakai thokin ni khu hobung mi thing hola an na pangthia howin kai khom na a eche pakai thokin na thu a holim na anangai zo chuteng le eche thua ki pa na tam ta anani beding kain kinapi in ana miloi khat chu hito bang mun chu ana hlung zo lo tunia hiche online sermon anangaya pakai thokin na thu ngai thading yong yom diu ka ta sanin zo zo se jong chu tunin ki pa una hi avela hiche thui ngai thai ki ding yom mu hi Bible chang mun chom chom kain sim dinga hin ama sapenin 1 Corin bung somlinga chang thum apanin chang git chan hin sim tading kating tengla dang mun dang kan sim dinga hi aji chu ama sapena pathin lekhabu tungzuya ei ho chon si jala Krista thia ahitai ti thu hil pi pen kamu chu nang ho kapi do ahitai chule ama abuzun ani thumnin pakai lekhabua ki sei dongzuin athodo kita na hi chinama ki fas henga akila masapenin chuin somlenio hinga chujobin mi sanga walzen supiti ho hinga khatbe la in akila in hi ama ho atamzo tu ge hin a umna la yui akim khatwang ai mutawe chin jacob hinga akila in chujobin sol cha ho cheng se hinga akila in hi akhon na in aphat lowa ping to bang keima hinga aung kila in hi tengle Matthew bung som ni legit chang khanapat chang kup chan hin siming katin chuin chol nga ni kichaya hapta kipatni masani khowa thenin Magdalene Mariam chumnu hlan wedding chun ahong lhoni nahi chu in vewin ling ha hol akihota nahi ijeine mitile pakai wan tilwana konin ahong kum hlan song cha tang do in achung atowin nahi awo so chu kol phet to abangin apun sil chu bu bangin chule ama kichat chun anga ho akihonun athia to abang jingun hi aini chiwan til chun numei ho chu ain howin azauba nang ho kichahi un ijene mitile thing pela ki that jisu chu na holu hi kahenai ama hi koma aum tapoi ijene mitile aman asei bang chun athodo tai hongun lang pakai lupna hung betawin pathina thu thengi bon chawa dingin phathei ebo pitaw hen amen pathin le khabu hoi tain ade apol le khathor hoi na benwaile hoi tain khol lew hen pakai thina bo hilowin athoki na to ki sei khom te hin aje chu hi chi thoki na cha na umlo hile adang zo se chu i ma hong hilo di hile kilom he che thoki na resurrection kiti thulhun tha a ipijai ti lom kho ami tile pakai wanoya hong ding ang thi ding athu na ding zo se isayan anasain ahin che new testament atta ki sei ki chela thoki na thui ahin he che thoki na panglowa chu ita sangnawi
i macha hi lo ding hai ati in polin ka thu se yong i macha hi lo ding anati na hi che choi lai mu wa mi ti le azoi simnau anoi lang chuna ben wai le korin thot khatla bung som lenga chang som le li chuna ben wai le hi tin ki sein chole krista chu kai thoba lo hi le ka thu hi hlang le zong hi mo ahin nata sanu zong mo hi ati na hi satan yong che chu a he chin ji achun a thi dil ana dal zo tapun a thoki dil a dal zo tapun ta abol thei sun chu mi te ho ta san den na pi te te ding ti hi ta in hi je chun phat chom ni che satanin hi che ta san lo na hi mi hem te lung sunga anh su hing ki an su hing ki nin hi je chun pakai thoki zo kumizat ham sunga aboi naw chu tu ni chana hi che bible ta san nom lo ho chun hi chi ta san thei di yong hi lo chu anh ta san san na la yu na hi pakaya thoki poi tinom hon hi ti na hil chin ji we nei abang khat chole ngol kai ta hi nei hi chuna ban ban le sein ka tin ama sa pe na chun sei ji hon alung chu agu hi ti hi so ta san we che chu i bible a jong a thoki jawa chu thu tan pa ko ma aga chewa a thoki thu alam kai ho ko ma a sei lai chun sum ana pi win tu lai i corruption hui chelai jong chun na tan anegu apegu ti chu ani ni corruption ai in cha chun a sei zui hon alung chahung gu ve na ti diu atim che chun sum apewin che sum cha kila un he che sei ding a lom lo hil koi ma cha ta san thei lo ding chu che cho an sei ai wangin ata san mi ana umu nai thil khat isu mi lo di ka dei chu ta san ding pen na ta san lo wale na ta san da dang ta ma ta mai kingam na thei lo ta san thei lo angola ngol kai cho chu na ta san de aji chu ta san ding pen adi pa chu na ta san lo ji in adi lo tam ta san dinga chu setanin nalung thim chu azo ding ai hi chun a sei ji hon alung ahum ku we ati chuna thili thei pu nei chu aji chi piam tile sei ji hoi ki chasia hi bine ki chasia cross phungchara gazui chu zone bo hi ti chu imovin gal kanga thupi tanamun chana ana zui chu hile peterin gal kanga na zuye ti chu imovin zone chela sunglama umile kilomin adang chu koi macha kimuzo lo hin aje chu zam che oi tan get simani ho na pakai akimat zana chu zam che oi ta nei hi banga ki cha se ho chun along agagu diu ti chu hi thelo mo moi go jong le hoya koi diu tele alonga gu hi le awai nu nga ahan sandanu na judas ama pedok pai wang ai le wang chu akisi in aki khaili tan ki si na phachum lo aki khaili tai ti muwin adang som le khat ho chu zon bo chu thi dan ngai na thi in cheyong chu te se pu hi na thi in ama zong chu thau sala khabe ki pailut sa hingkit che chu atha nom ta lo je chun panmos tui kol gam akoi ti imu vinai he chun sei zui dang zau se chu ama chena kam chi achun martara pakai mi nau thi ta bine along agu hi le che chu hi thei loi koin azu zo a sei chu a thi piding ti chu na che chu nangai to di wai ai wanga chei bitam tel ta sanalain tu nai cha chana chun ata san loi che thu in podo ki loi jo moi conspiracy theory atiun na chei a tho lo pi a tho dan dara tai ki ho to a boloi ti loi umun conspiracy theory ti chu I het nom le a tho ki lai chu a tho ki poi along ki goi ti zo chu conspiracy theory ai zo in nge sei the ai ani na sei utin ani na chun pakai hi thing pel chu chon ana thi ta poi anel wala ta cho thi bang umai ta in che cho thi hi sawa abu yule han sung dap no ya chun khu an he ki ni no hal do kinin
cheyawa chu ama acham chama hung po doi ati vinai che chu ai thelo na ding chu ipakai hi tui du dang cha a ata sa jong tui talo to bangen cheyawa chun thisan le tui long do itia khu athi chu ki proof a hi na rom sipai kharin anna tinga aga sunai le tui le thisan ahung long do e kitin che tui to thisan hung ki hen ling chu athi mong tai ti nai ai wa nga mitam ta in ata ta na thipui ichi han sunga adap no ya chu hung hal do ki dain cha chun hung po doi tin ai wa pakai chun hi che sung chu ahon do na dinga ai tha nei ta lo dinga tele hong do mong zong le mi polanga century dim adima umai we asong lo cho hoi ta sil ki bol chechu pakai in ain ki sot hon ding ti chu thili thailo ai wangin che jong chu mitam ta nan ta sanu nei tele nu me ho agamu ma sao chu nu me ho ai bin mitam ta le gin cha tho na se chi pam tele che nu me ho in pakai angai be se jiwa aha ngai to be se jiwa chu aga chewale cha chun sadam agamu we atiuna sadam agamu we nei atiune che yong chu thili thei ai pui ti chu ha saitam da tang ka ting le sei ji ho jong chun pakai amis waluntin aha ngai to be se jiwa chu alung minuwa amu wahi akitiki ne nei ana lungmina mu kiti mi khat chunga chu thil thei ai vet sana ding e ho gama thu sima jong na nu khalin acha ami space aka ka i madang ngai to theilowa ta chu acha chu agel be se ja chu khat ve lungmina amu tiong chu thei ai wanga chu mi khuja ja pin amu thei ne poi azawa korini sim na chun mi khuja pi ko ma chu pakai ki la ai hija chun lungmina mu ti mi hon pin lungmina ki mungai lo wai cheyong chu mi tam ten ta san tho tho wai wai tengle acham chama ama hung po do ai ti loin che thu sim chu sau zo an kai na lai wen che chu piam ti le che sei zui te to yong ki mutalo ama chama hung po do cha chu ki gelmanga hita chu koi ma amu ta lo dinga chu ama achama hunga ta chu India gam chan hunga hin India gama Kashmir ahung longin cha chu Kashmir chom khan omin zile cha jong anayin cha chu Kashmir thia hi kiti in che chu agimo se yong ai pu in ale khabu ki san umai nasim no mole ale khabu sun paminale Andreas Faber Kaiser ale khabu minale Jesus died in Kashmir tina anas suninai bookstore chechu gamuleu chen nanui zamai the ai wanga min ta sanui Jesus died in Kashmir Andreas Faber Kaiser kitipain anasudai ala che hoi ngol thu ai wanga chun min pathin thu ta san lowai le angol kai ho ta san nga chu ready ai bine tunina ta san na kive in ikiti no mai ai tunin Jisu athoki poi ti proof go a ta panala ai atama tamai naza kha di wahin mitam ten chu panala we chela khat se sen saying Frank Robertson kitipa journalist min thakta jong anai in ni dang lai mi ai tai ama hin pakai thoki lo hi ha ta proof aguna research aborahin gen thei pi ta na ti chu ha bola bol research hi pha jong lu ta tha jong lu ta lung thim tam ta senga research an bole awang phae a chainen mu do chi pi ha jisui anathoki dai ti in cha chona man lo an ta sam ta ale khabu sut gor kale lam chu an sun do ta nei cha chu ale khabu title jinga jong chun who move the stone song chu coin ata do ham ti na che chole khabu title amangin
hita chun chele khabu chun ama research akona pakai athokin mong eti ai mu chin chu ai sunta nai chia chun pakai thoki proof na ki chen ta chu han ki hong chu ai athoki lo hile han chu ki hong lo ding numei ho Mary Magdalene le Mary dang ho hana achi wa jong chun pakai athoki mudi kinema chi ai pu win along thau nam tui nu ding chi ai win che chu zu da te bol dan mong ai wa nga pakai han chu song len ta ki kha khumai ja chu lampia ki ho na o chi he wi nai koin sung ai ta do pi ta de ma tiu jong na hi je chun pakai thoki head na a hoi ma chu tu lai chu a picture ki sana hoi ta hung ki so ai ti chu a je chu ai mong e ti na lo win a kiloma a lim di yong a hung ki mu jing ke che chi pyam ti le han kot ki hong a sung ki tang do ta chel han kot ki hong chu pakai tho ki proof na thupi pen koi ma chan i ma sei lo jong le han ki hong chu ki mo le pakai tho ki ti chu cha chu ki he ma ye ahila song ki hong ti chu impersonal mi hem jong ai poina hi chun he che song ki hong sang sanga pakai tho ki na approve na hoi pen chu sei zui ho hin kho hong ki hel choi sei zui hoi iblel jong ki pa pi jong ni chani ata san lo we pakai la thiding thu a sei lela ta san lo a tho ki de a sei lela ta san lo ai la sei zui hon ata san diwa a practical pena poimo pen ma an ta san ta we che chi pia ipakai ji sun a tho ki zo nunga awai ha na chi pia mi tile chunglama kuna thilbol thin ahung hum to ka se Jerusalem na dal ha lo di wa tin awai hain che chu anga do un Pentecost ni che chu hagau thing hung lum ta in pakai la sei banga chun keima ka chi mang ding nang ho di na phai na kachi mangai le nang ho din a phaya ji chu lungmon sa another comforter lungmon sa kain sol ding a hi ati nai che chu nang ma wa cheng ding nang ma ding ati nai che chu che thil bol thina chu na nei lo le i ma cha nei lo hin ken kan thupi wa noi le sida ki pa do thupa hil hang deng ka ti ki pan do jing na hi bin hagau the hung thun ni chu nga una ti chewang chu ata san ta we a thiding ta san lo jong leo a thoki ta san lo jong leo ama ho ta san lo ji a hiding chu hi lo ti puin au hi tai ai wangin ana to na diwa tha na peding han san na peding thil bol the na peding chu che chu dal hai un Jerusalem nga un ti chu anga wa cha chu Pentecost toi ma sangwa Pentecost day in mandi wen he che Pentecost ni kho chu na he che Pentecost ni kho chu ahung lun pa na han sana chu betau che chu a thoki Jesu in a thute banga chu hung lungai he che chun a han sanau he che Pentecost ni kho chun ahung ki pantan betango Peter no mei khat anga jong no mei na sei chu ka he poi ta pakai sei le pa midang ni ko ma jong hi to ma chu na sei le bin pakai na sei bang banga chun thum ve a sei le pha na chu a achal khongen che za na Peter cha chu na he noi pam langa ga po do ha ka ga bai ti imu ne hi banga ki cha se ama ke wi lo sei zui dang jong hi banga ki cha se chu na Pentecost ni a han san na chu betau Peter cha thu sei pe na apangin ako machana mo adingun na ading ko mo ne masanga ko ilien pendi wem ti te chu che le neu di cho abui pi ta povin ading khom ta win hagau thinga ma ta je chun he che athu sei di pen tu lai ti dal as spokesperson ding a sei do di pa chu che chu a awa din solama na nunga din pin che chu aki thu khom na hagau thin pi na ko na power he che unity a ko na power ki dang ta chun Peter in hang san ten thu sein he che ni chun mi pi sang thum aping thau nei khanwei sarmona mi pen tha na atam loi je din ka ging chai Billy Graham crusade wang khu achum deu ai tai che kho ale chu stadium khanami sang som sagi sang som gup ti hona stadium khar sang som sagi dolo khu
ครูเซียนาคนเลยสร้างสมเกียรติเบดอลเดนอะไรจูอัสเตเดียมแกลเลอรี่เกว่ามีตัวไอ้ตะปูนอัสพิซซ่ากราวน์จงตรงนักกิโดเดียมเจียจุนบิลลี่กรัมครูเซียนคนตู้จะได้อิมูที่ว่าเห็นยูทูบอันนี้กี่ฮอลเลยจุนบิลลี่กรัมคลาสสิกที่อุ่นลังเจสันมันก็กี่ฮอลเลยจุนอดีมาอุมาเห็นอดังนับเวทมันลงจงเลยอัดใจนั่งลังเวนลังเอาอัลตร้าโกลเวต้าอีจัดล้มพัฒนาดีเวมสเตเดียมขบังลีน่าคนหงกุมสัวอะไรอันตัวสะโหตัวจุงลมาหงกิปันโหตัวอันไหนลมาโหตัวตาหงขมอัลตร้าโกลคูพุลปินมาสังดิมซีตาเวเจ้าว่ากิสิมองเลยสังทุมสวาลเตยนันเดกตินไอ้ว่างเจ็บเป็นที่โคสนี่อามิจัดจูอีเฮปูเวตั้มจูตั้มทดีเวจ้าจุนปีเตอรินทูอันเซลายาจูเอาดันเซโยมันเลยกิโลมโลตะบังคนน่ะมีปีหากเอาทิ้งคนน่ะจอนสิกิเหตุน่ะคอนวิกชันของลาพานุจุนอีเปียนเซตาเวไอเล่อีกติดูหิตามนะอีกติดูหิตามอันตีวินตาจุนหากเอาทิ้งคนน่ะจอนสิกิเหตุน่ะจ้าจุนปีเตอรินปักกาเยซูคริสต์ตาสันติเงินไอ้นี่โซลินะเจ้าคูอัทุสิมจุยซาจิงสาวตัวนี้เสียนุ่มจุเจลังใจปุ่นไอ้ว่าเจนี่อาหารสันน่าจุนะเจนี่จุอีตัวบังล้อมลงมาหางสนุยตามตีจุอีมุทิวนี่ปักไก่ทกีอัปรุปนั่นละก็อีมาจะเนียลเจ้าเหล่าดิ้งจุโพลีอาจจะจุโพลกิติจุเสียจุยเตล่าอันปังตรงไอ้ปุ้ยpakai zuila cho khat mai cha na pang kholo wa hi zuda te rabbi dinga zuda te ho hil dinga ana ki train gamaliel khopang bula na seilin ahi zuda te ama ho wa cho akine pi ma mau ji dinga bible ahead dan khu Old Testament head dan khu New Testament na ama le khathol veleuchin cha chu Old Testament na pakai chung chang ki se New Testament na ahum bulhit no hoi ta man hoi ta an sei charo veleuchin Paul kiti hi mi mai loi ju alama hi ana ping tha ha thobin ken Pentecost zo chom khaloi ping tha ai ta dem katile hoi tan study boleuchin hu edi som thum le thuma hi pakai jong anathi Pentecost jong cha cha na lung chenung edi som thum le gup lamai sol kiti pakai hung ping tha pan panen kum thum to bang chu hobung a su gen theyong ana hi di da re hobung a pun pole hobung a khan pole ama lung hang che che na Pentecost ni mi sang thum zenin a chon sit ki phungwa pakai anta san chu athang tom di dal lung han di dal na ngai to kha e aji chu chi Pentecost ne hum khom ki de chu a Jerusalem mi pi te ke wai poi Judea ga ma mi pi te ke u poi gam tina kun rom le a khelang chara kona Juda ho Pentecost kut kiti na he che mangdinga chung chu na he sa wen Juda mi khat kiti chun Pentecost ni kho chu khat wei be Jerusalem mandi ti atuk oi che yo chu che kuma jong chu he che gam tina ko na chu hung khomoi ti chu I Bible sol chao thil bola I moi chi ho in abang khat chu Rome kipan hung kipan ngai we Rome khopia hobung ti poli lekha athot na la ai aman ana phu do lo hobung lekha athot chu Rome te ati we ne Rome te khat we cha amu kha lo ai wa ama ho ani ga gospel ring set ana su ai Rome te hi ga lekha thot kiti lekha thot dang ki ba lo na chu systematic ta ban nei ta ani su ri chu abul langa khu chon si thu dol ani su mizau se chon se a hitai ti a khu conclusion and ball che chu bung thum na a chai lang cha chu bung li bunga na lang khun ta sarwanga thim chan na thu an sei in bungu bung sagi khone la ta san cha hin khu a hagau le ta sa phengai chan ho ki del thu an se ya bungi na khun hagawa zale na thu an se ya bung ko som le kada le
amar amuta asupi ho azuna nam chan pi hon amu na lo apona be se je khu rom bung ko bung som le khat an su na hin som le ni apan khu practical christian khu bo bung som le gup chan an su na hin bung som le ni khun chuti ai ji chuti an panin aba ama sang se an ain kai khom na chun chuti ji chun atin nata sau chu ki pedingin kange na hi vetin an sei ta na hi che chun Paul ki ti pakai Jesus athoki ne ti approve na la chu most powerful koi machan anil zo loading Paul in ho ki khelina Saul of Tarsus ki ti he che Tarsus ko mi pai pakai ho bung ding do pan ho bung cha pang cha ti chu su gen thei ti ta na su gen thei che ya chu pakai Damascus ko koma ki mu to pia khun Saul nangin ibola nei su gen thei ma ti khuna Saul, why are you persecuting me? Tinay na ibola lang inhit nay sugen thiyam tinay. Chakun imu chala na pakai koi nahi. Ain tinay lungdong message na awa chala wawal yang amal khumutalo. Ao chala kichi mama amma direct address kibol. Head kihen mo sa the yung hello aminan ko je ngai Saul ibola nang nei sugin them ti pakai koi na him anti na eng bol jing na sugin the jing Jisu kai anti Saul athupi na ta ti ju ki pa pium na ta kha che pia ka bol khel ta ya tele hum ki hi je ngai ama sa zo a pakai ati ko hello ado chu pakai koi na hi matin tu ju Jisu kai ati par ko aman ado pa hi jing jong le ka bol khil tai ka he khil tai ti he ja chun pakai ipine bol sa no ma che chu surrender hi chu mem khan hin khu a apoi mo pen chu ipine bol sa no ma pakai anga surrender lele ban pakai anga surrender I macha I hi lo ki he a pakai anga ki surrender ipi nei bol sa no ma mem khan hin ho ki hela chu che chu hi pakai ipi nei bol sa no ma pakai kopi song lunin na bol ana hildi waitin zentel ho koma pakai min polu dinga pakai agor sa hi dan chu cha chona ga ki he doin che chu ta san ta in athi pi nahi martal chanin pole thi pi che ho hi koi machan anil zo lo ni hi chula tele he du chu pakai cross athi chana hi asupite te chu ta sa dola in khana an sedet khompi Joseph chate tiute Joseph le Mary chate pakai le Mary chai jong le Joseph chai poi pathin cha pa na aila I Bible phata ki sun chu Joseph in che aji dinga akipui Mary chu now anei to ka se akito kha pi poi ati nai thomang ta in discipline nei ta in hiche pakai now sen hung piang ding chu anga in Mary choi ta in a zenin amani jong chu khom ta che yo chun chate an nei ta che a chate khun in sum khana hung sedet khom pi Jisu chu anata saloi a ho na o jo vele chen seiman putin ata salo ki he chuna ai wanga hiche asupi Jacob itipa James itipa jong hin pakai anta santa zala chun achai la chana ma jo marta rain thir ang thi ta re heche veu pakai thoki approve na hoi pen je ipiham itele ata san ei ho hin khu ki kheli chu na ata san ei ho hin khu ki kheli che chu pakai a thoki mong na ti he chena hoi pen chu che chu hi tunin a China iki chou nom now aloi ki til kho nom now che pathian cha khanai le a thoki Jisu ki tin na hin kho ki chin ta na loi na gur amu hina la simpa khat Ellen Jackson ki tipan nidaga cha chorus bo neulai na ki sai pil hinunga chan ala afula kan he in Allah bul jong cha hoye I serve a risen savior he is in the world today antinaina athoki
huing pu ana ka tonge ama tunin vano ya ume na ti chu cha kora san sa chu ipiam tile he lives Christ Jesus lives today. He walks with me and talks with me along life's narrow way. You ask me how I know he lives. He lives within my heart. He lives. Jesus tu ni na hinge. Aman ay ki hon pie, aman ay ki ho pie. Hichel hin kholam pi ne ucain ka ki hon naun aman ay ki hon pie. Ama kalung suma acenge a umi anati nahi. Hije chuntu ni chei hoi tain ayo ki kholan mangutin pakai thoki kiti Easter Sunday se izau keu hilo salmon dang za joi a thoki pakai thu inga yoi ai la tu ni hin ata san lo wanu ya mi tamatam nalai nui za na se mai nalai zo mi tamatam mai ai lo le dona ko ilo ngai tu an nei lo hitaba mi cha tamatam nalai pakai chungchang alung thim penai lo kiti hichau kala wanoi mi wang se koi ma umpoi na I tabangin lekha thimoi lang I taban hau hen lang I taban min thang zong ne pakai to kisaya thusim nei nai lo hoi milung se du mai winai ane nang pathin cha khan nei tai Jesu Krista huing puri kisa nei tai chutie le tunin che kan donge nang ma hin kwa konin athokit pakai hi ki proof ina pakai Jesu thokit mongiti a proof na hoi pen chu Bible chang hoi jong hinai a itia kiling loading itia imachan a khel thei loading Bible che I pathin thui New Testament phata kisun polin ale khathot zausia phata avel vela ase hoi cheu chu a hinai ai wanga wanoi che na Bible hi phet loi wanoi ti puti na loi na gol ping tha lo hon he che na Bible phet loi ai wanga amon nang ma hin khu amu jigu nai pastor khadir hitina ana sei nai gospel nga ume atin ho ngo dong ina gospel nga ume ipp ham atiule nga na di je he puwi nei li cha he chi no chu Christian hodin gospel li ho cha hello koi ma chang poina Matthew Mark Luke John chengbo cha he no chu ala pastor pan nga ume ati anga na ipe de ati ado ole loi khachun anga na chu aban chu hi yang lo da ma tiwa sol cha ho thil bol ati le di lo ati nei ai la pathin tu he ki sa jab ho chun rom hinte aje chu gospel ki hil chetna lekha thol hoi pen chu rom hin rom te e ga lekha thol hin rom hin te tiule pastor pan ai poi ati nei anala adagin nata sano dagum talom telmi thip chet taw ne cha cha pastor pan ai ni sin nei gospel Matthew in a suit Mark in a suit Luke in a suit John in a suit liahi angana nang nahi ati na angana nang nahi wanoin asim gospel chu nang nahi ati chechu ai to la azong imu chu na he lives within my heart hijeng na ta sani nang michoma asim hina wanoi mi tel achoma min namu hinam loile gol ping thalo nak achoma amu hinam chechu tu ni ki ngai to de umine thokit Jesu minin avelin salam kan bolin thokit Jesu minin avelin nakoma kong tawi nain kho pakai ito bangmun aneya athokit pakai Jesu nain kho aleng pa na to sahina hiche ji achu wanoi nak an veting le achu ma ain mu hinam chewangi Jesu a umpi hin khoi chewangi pakai Jesu akhel hin kho chui hin kho thai ti wanoi amu hinam naloi ngai pen amu chinina chechu tu ni ki do oi taude hepa lukse thim pathin tunin hiche thupi poimo ta pakai thokit na kata sanau kingap na akhum pi jong hi akingap na jong hi
asung phum zong hi che thoki na thui chok chan pakai kan sei zo tai lung se ten che nangin phathei bu in lang hita chu angai zo sin thakau in kho phataki khol na nei wa he che pakai thoki keima wa ama cheng kain kho aman thu anei ding ama pakai hi ding len pa hi ding ti keima che kanok ba ke ho dinga hingi talowa ka khelo thi thokit dinga hingka hi na dingun nangin che thu hi kain kho ei pui jang ding le ei pui di dinga nangin phathei bu dingin pakai Jesu minin katawi amen. Lui manga anaku